Idu li politika i seksualna edukacija zajedno? Krešimire Macane, znači sljedeće godine imamo europske izbore, imamo parlamentarne izbore i imamo predsjedničke izbore. Pa mene kao seksologinju zanima, hoćeš li napraviti nešto po pitanju kampanja da se malo više prostora da seksualnoj edukaciji i bi li to bilo korisno za političare da dobiju poneki glas? Bilo bi korisno za sve nas, jer bi dobili konačno koji juicy skandal, jer ih već dugo vremena nema, što pokazuju demografske kretanja, znači ništa se ne radi baš po tom pitanju, izgleda da Hrvati puno više pričaju nego što rade, zato smo te i pozvali da nam malo pričaš o tome, u stvari vjerojatno više na OnlyFans nego da nešto rade, što je problem. Dakle, stranke općenito bi trebale više raditi na građanskom odgoju, dio lijevih opcija je to napravilo i uveli su ih u osnovne škole. Mislim da se ove desne strane toga ustručavaju, ali evo mi nadam se da ćemo probiti neke tabue danas. Dakle, trebalo bi više pričati o svemu. I ja se nadam, a to ćete vidjeti u emisiji koja će uslijediti i o kojoj ću vas obavijestiti na mojim društvenim mrežama. Krešo, hvala ti!